Lupa lak kuntra matui sang na pangthong na Chief Minister na Chairman oiba committee semkhre. Amzugi nefum doi suba mapo komlun thorom pangthokre media na paulo da marik sumna lobina ba IPR Minister TS Biswas na appeal tokre. Amadi Manipuri da leba Hindustan Construction Company ke office ta sakang da Singapore langsindu na pokayan beda company se staff mari sokle. Kurumjre, as the big Pauming Tabriba Singh Taramnok Solo in a Pau, Sandon Pizre. Manipuri Tias Sagon Laklaba, Sing Tam, Aniga Pungi Saktam Saganaba, Madi Apamari, Tamnanaba, Sahi Kudingi Pangtok to Laklaba, Mera Ho Song with Torom, Handak Sahi di Manipur Sarkan sponsor Toduna, Lupa Lak Kuntrama to Sang Stat Kitak Pangtokadori. Mera Ho Song with Torom, Mapung Pana Pangtok Nanaba Chief Minister and Birena Chairman of a committee Semkre. Committee Sida Art and Culture Minister L. Jentikumarna, Vice Chairman Oiri. Member Oina Ate Minister MLA DC Art and Culture Commissioner Director DIPR Director Sanakonung Thoseluk ki member Taret Kangla Fort Board ki member Anisu Yauri. Ngasi Chief Minister na siya lauduna Chief Minister ki Banglo da pangthoki ba mifamaduna Mera Nongma Panbadi Haurga Mera Purnima gi Mera Ho Song Bapawa Lamdamasi da Khunda Minari ba Kangluk Kudumak na Saruk Yaduna Kangla da pangthok na ba warep lokre. Haudopagi Thoromda Sanabigi Matungina Manipur Gaining Tole Simba Sanazawuna Sago Lamiga Luina Kangla Tamna Kongsangani. Manipur Gaining Tole Simba Sanazawamadi Chief Minister and Birena Mayai Tangban Lauduna Pangtok da Haudopagi Thoromda Manipur gi Phamnaiba Singamadi Kangluk Kudimaki Miyoi Kyana Masagi Nak episode Setuna Saruk Yagni Hari. Amzugi Nepum doi suba Mapok Komlun Thorom Pangthokre Media na Paulo Buda Marik Sumna Lobinaba IPR Minister TS Biswas na Arfil Tokre Ngasi Manipur Press Club to Pangthokpa Thoromaduda IPR Minister TS Biswas na Haikibda Media na Miyam amasung Sarkar anigi marakta mediator oiduna Miyam da I Pau amadi Sawathorangi lamda khangali Saurba Daitalo Media na Paulo Buda Marik Sumdrabadi Praja Miyambu Chamam na Bathuangani Mamang the Pankiba Sarkar na Tobang Amkidaba Tabak BJP na Lusing Sarkar Sina Tatara Mangata Togani Haki Wafam Hong Late Hauzuk Paliba Sarkar Asi Subnatigi Ta Manga Kaktamak Ngairi Waloriba Tatara Gimanunda Miyam Sawathoranka Packet Kigani Haki. Medical science even non-Indians are compatible. According to company, put overcome to the never. And the media in the hands in Karamba will complete that. At the highest do it propose that position in the chief and say what was in that position. Lagging behind. Not only the student in the political party issue. Other entrepreneur issue. Otherwise, we will have executive council. No, some people will have a share of the Masiya, women, Ngasigi Thoromaduda Health Minister L. Jentikumarna, Kontazum Kendrugi MLA Dr. S. Ranjanamadi Amzugi President, Wangkhemsa Samjai Sumaru Bamusing Oina Sarugaki. Thoromaduna Hanagi Amzugi President of the Secretary General Oramba Singda Asama Kudol Piduna Ikai Kumno Utki. Amzugi President Wangkhemsa Samjaina Sahi Nepum Doi Mapung Parlaba All Manipur Working Journalists Union Amzugi Ngasigi Pibamasi Mamangda Hokiba Senior Journalist Singna Lobrum Tudangni. Press Club ki Sanglalasi Laisangumna Sanglo Mapamum ONC Haiki. Health Minister L. Jentikumarna Manipur State Legal Services Authority Tanaraga Inkalakliba Journalist Singda Aingi Maramda Mamutana Kanganaba Seminar Ma Pangtuaning Haiki. Hi, Makri, quite fit over Makri laws in Masada, politician India, freedom of money and privilege. It's so significant. But over the day, do's and don'ts everywhere. Do's and don'ts like human life, do's and don'ts like I do's and don'ts like Tokya, memory. I do Marumana, I couldn't assume sometimes when I can have the now river, but journalists in the higher way or something over and have that. See, freedom is expressed on one another. I freedom from here, I have a now to the fullest extent. Without freedom to excite over Taragani, there he was sent wrong. Hangang Police Station ki manung senba Manipuri da leba Hindustan Construction Company ga office ta sakangba singna bom lang sindona pokayan beda company sig staff mari sokle tawdo sing asi numidang waram pung marum tabam tam thokibani Manipuri da leba CRPF
कैम्प की ममांग थंगबद लेबा निकेस के शर्मा बिल्डिंग की सरुखरा कंपनी सिना बरादा मखोई की ऑफिस होना लेबिन हारी थौदोदु सोलबा मखोई मरी रास मेडी सिटी द लेकनरी मखोई मरी अदुदी जाफर सैग वेस्ट बेंगल दगिनी विजय कुमार गोगोई असम की तेजपुर दगिनी झारखंड दगी सुनसुन प्रसाद मंडल अमदी वेस्ट बेंगल दगी तरपन बारधन ने मखोई मरिमक हौजिक मंत्री बुखी द लेबा निकेस के शर्मा की बिल्डिंग द लेबिंग आक्तनी मखोई मरिमक का हेना सोपदी याउद्रे कनाना करिगिदमक बोम अदु लंगसिलंबनो हाइबा सबचाब खंग ngamdri मफम अदुदा खामदुना लेबा बोलेरो गाड़ी अमसु सोखे पुलिसना थौदो सिगी मतंग केस अमा लौखटख्रे अमरोमदा ngasi numidang ras medicity lakan riba bom pokhaiba solba singi pibam chief minister and biren setun yangsinkhre thaudo dubo chief minister na nuaitaba phongdoke nuaite palayo khare yam sathina so punya hokre adu mi leibam pham du da kamaina mission mayam mar bom pokhaya le no madugi yam civilized boy the attitude to condemn the way karino demand labor for police general ma na hana ba the demand ma le like ya to have look group of a demand for labor ki report mange na hai sp kai do lo kana tikali da pe mara labor se pe phana no to pha nga woni na बैंक मियांगा अफबमरी थमलबरी साखरब लेबा अमा ओइब ngamgani haina forest minister ts sam kumar na phongdokre SDFC बैंक की ई लोन इम्फाल होदोपगी थोरमदा मिनिस्टर ना वाकफम से फोंदोकबनी मेला से इम्फाल ब्रांच सिंगमेरोंग ब्रांच अमदी पौना बाजार ब्रांच द पांगथोकले थोरमदुदा सर्कल हेड इस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कविता जैन बैंक असिगते ऑफिशियल सिंग सुरगाके मिनिस्टर श्याम कुमार ना बैंक की लोन लोबदा हराव ना लोबगुम सिंगबु मतमदसु हराव ना लोकिबा अदुगुम सिंगबियु लोल सिंगबगी हैनबी लेरबदी बैंक सिंगदसु मियामदा थाजबा हेंगलक्तुना अयन सेनफम थादा रकनी हाइके बैंक ने कस्टमर ने समाना कोई नुआई बिना नेबा कोई ngasi मणिपुर दा हम ना कोई ना बैंक नो कोई हाउसिंग लोन पीबा होरे अदगी बिजनेस लोन पीबा होरे मखन मेलु मियाम जे कोई सी थाजब जी मखन दा भाई तारे सी थाजब जी मा काने ने कोई ना बैंक का प्रजा सिंग लेने मरी जे सी कोई अदु फारी गई लेपाक सी स्टेज साकु साकु तोरी ने अदना आई अपील टू द लोनी जी लोन फंगबदा हरावस बाना सिंग दा हराव सिंग बि हाइबे जी अपील तोरी थैंक यू मालेम की होंगलिबा अयंगसा काइथरलिबा एनवायरनमेंट की फिबम कनगे हरबदी सिंदा थ्योरी नैनबगी मुहता पाइखटपा याबा थबकसिंग इंप्लीमेंट तौब मथौ तारे हैना फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार फोंदोखरे वाफम सिंग असि डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ना जेपी वुमेन कॉलेज का खुसम नरगा जेपी वुमेन कॉलेज का पांगथोकपा वर्ल्ड ओजोन डे की थोरमदा हाइकिबनी Yearning for all life under the sun hybrid team the Pangtopa World Ozone Day Tormaduda Additional Chief Secretary Forest and Environment Sambhu Singh JP Women College के Principal Dr. B. Lalhari Sharma Directorate of Environment के Director Dr. Y. Navasendran Singh Singh Surga के Forest and Environment के Minister T. Syam Kumar Namakatan Haikibada Hongliba Aing Samadi Malim Kange Hairabadi Muebe Queen Mahusagi Larimbina Piram Livakulul Singh Masak Kanga Control Thomas Season Aduna Amadi उवा थाबा नतना ओजोन कन बगम लोय हाइखे कनाव मीना तोंनिंग न ngसागी मई पंथा था कुंबा कनाव न तोंनिंग चिंजी थुबाय कुंबा रे कनाव मीना ngसागी कनोसी मई सि पंथा था जा जाने कोइ जत तोय नाम सिनरिंग सिंगसि पृथ्वी की इकोसिस्टम दा एनवायरनमेंट दा ओजोन लेयर दा इफेक्ट रे बस ए म्याम से म्याम से अकोय अकोयना कंट्रोल तो काम इसा सा ज्ञान तान कान कोइ कुनो नंगनी है जाई अपील तोसरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर एन राज मोहना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांग लदुना सही बिलियन मिनल अमदगी पृथ्वीदा म्युयबा खुंदाबा हौरखिबदगी इंडस्ट्रियल एस लाकपदगी मालेमदा अयंग असागी अहोंग लाक्तुना अकीबा मिपाइबा लेरलिबा सिगी मटांगदा सिलेबस न सिंगसिंगदा हापसिंदुना हौगलिबा नहारोल सिंग खंगन मथौ ताई हाइखे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बर्थ Sanitary Celebration Committee na sinduna Pandit Dindayal ge life and teaching haibasida lecturer thorama classic holder pangthokre tormasida Education Minister T.S. Radhesyam Rajya Sabha ge MP KSS Bhavananda India Policy Foundation ge Director Rakesh Sinha Suraki Pandit Dindayal na hana party ge icon oirambadigi ngasi mahaki thabak amasung mahakna takpiramba khudimak khangnarakpadigi leiba asigi icon ama oire mahaki kathokpa maribak maramdam nungsijba si lamdam asigi Rani Gaidinlu ga
wakhalol manaba yawi haina Rakesh Sinha na phangdoki Minister Radhesh Syamna Pandit Dildal asi mangtharuba khunai asida anoba mangal fiduna ahongba porkibelu singba amani miyamgi thabak tobada makhoi thengnadrabadi politician oidabagumna Khanbi wakhalol hongdoksi isagi thabak aduna miyamna sak khangansi state asigi syllabus da Dindayal ge punsiwari haplagani haiki yang oirapa matam thangak pressure yang lei matam da adum leader ki khanani na bai se yang tangai phada matam ne khanse apro leadership style khangwa dum leader se bada ka le aduna leader sa the leader se bi bada apro mi phok pada khwai ki chaw thoda lo se kana no hai ro kam da khoi ji principal sing headmaster sing oja sing se ne Angang yokpa haibasi khunai asigi yamna maru oiba saru ama oibana ekta yauribasing adu mong sumlabadi lining ki khenaba leitana mipum khudimna toba yaba thabakni haina Manipur High Court ki acting chief justice and Kotisor na phongdokre Central Adoption Resource Authority amadi Ministry of Women and Child Development gi makhada Social Welfare Department senduna Manipur High Court ki auditorium da pangthokiba Adoption Regulations 2017 gi state level orientation program hodopagi thoromda wafam simana phongdokibani thoromadu Central Adoption Resource Authority gi CEO Deepak Kumar, Manipur Commission for Protection of Child Rights ki chairperson S. Sarat Kumar, Social Welfare ki Commissioner S. Dilip, Director Jacinta Lazarus Sosorgaki, and Kotisor Makhatana Adoption Haibasi Act Piriba Procedure Edugimatung ina Biological Parent gi Masa Amabu Atopa Parent Amana Angang Dugi Pongpam Tokpa Hak Kudima Pangananaba Leminaba Adubu Kangnei Adoption Haibasi Roman Emperor Matamdagi Senaduna Laklova Senabi Mani Roman gi Emperor Adusu Adoption Style Haina Horokimani Eki Matungina Yok Liba Mamapa Adudigi Angang Aduna Hana Protection Pigadamani Haibasupali Haike. On their welfare, focuses on their restitution to the society, focuses on how to reintegrate the society. The whole, in the process also opening up new opportunities for any person who is interested in adopting a child, not merely because of his personal religious belief that I will go to heaven or I will avoid going to hell. It becomes now immaterial. Lanai Mui Singna social media da atopa proof amasung lining bu nungai handanaba wakai thagattanaba National Identity Protection Committee nepkona arfil tori hadang numit kharni ki mamang da yumnam debzit ko wa mioyamana Facebook da punna himinariba Islam lining set pa Manipuri miti pangal isel inaw sange pungning swan me aba waiwata sizinaduna phongdoki wa wafamadu lebak masata daba daita yaw do wafamni haina nepkona lumna lawi watho si media yawna wafangnaba hengalaktuna miamgi mahusa gi punsida kaihan Yaba Fiba Mama, Lakli Basi Lufas and White of a Fawi, Deputy Chief Minister Gimasa Oramana, Marcus Sumba, Daitio de Baton, Asida, Hana Wafamasi, Sautono Wafam Oheli, Marmaduna, Deputy Chief Minister So, Marki Masano Pagito, Asina Ohela Liba Asi, Losinanaba, one of them to E. Amamda, Mite Pangalisil in our sing so Asigumba, Wakil Yaw de Wakanaguma Mui, Karana, social media, Pangta Tagatpa, Wafam sing that Hana and White of a Poppy, the numbers of Arfil Tori, Wato si Hana South Toktanaba Paminarga Wakal Tamin. Duna Loisin Biu Matung Amukhana Toktanaba Honaba Luena Miamgi Mahoksa Punsida Akaiba Tuandanaba Honaminasi Haike Manipur ki mahilo singi mathang sahigi sasandagi non local singna toromba uniform ki supply ki mahutta lamdamasigi entrepreneur singna mahut silagini haina KS na phongdokre kaisa pata leba KS gi office ta pangthopa paumi singa unaba da KS gi president M Laxman na lamdamasigi semit londa sobomateng oigadorba school uniform ki supply matam sangna mapal lamgi mui singna pai dunang si pawlakli KS ga hana supply toromba non local singa yanaba amadagi mathangi sasandagi lamdamasigi Yongi Potok Amadi Mui Singna Towaba Wakalolda Lamdamasi entrepreneur Singi Apunba Luf Ama Semle Kanglei Grove of Industry of Garments and Uniform Koba Associations Asina School College Singi Uniform Gi Data Makoina Logani KS ena local Kongtang Asida Lamdamasi Labor School College Singi Authority Namating Pangbu Haike Hariba Uniform Kitsing Asi appeal Tozari, Karigumba, Hazari Wofum, Masiki Wang Mada, Makatana, Kanaguma school singna, Natraga, Kogi, Mitomian Sasing school sing that dress supplied, Tosinba, Ledam Lagadi, Makoi Matakta, quite Akan Makalgi, Ming Sangani Habisim Kiasena, Lakoksari.
Amaramda ngasigi paugi mifam aduda All Manipur Recognized Private School Welfare Association namadi nauna semliba association asida yawba tuan by entrepreneurs kaya susugaki All Manipur Recognized Private School Welfare Association gi Secretary L Udoina KSN local liba kongtang si association sina mapung pana sogatli government schools amadi lanai school gi authority na local liba kongtang sida mating pangbiu haike Vidana iram da masida wata padaba self reliance amadi economic dependency leitaba adung no kunai ama oinanaba Kanglipak Student Association local level kongthang asida member schools nasu sagot piu haidana All Manipur Recognized Private School Welfare Association site gi ai member schools singda bawjil sipijari National Highway 137A Imphal Mayang Imphal gi Bengal amadi Usiwak khul gi marak talaiba ugi fibam chadaba thong pipe culvert sindok nabagi damakta hayang amasung hangsit numit nini lambi matek asida gari sathok sasinda athingba leirgani hari hiram asiga mari leirna National Highway Division number 1 PWD gi Executive Engineer gi serolamana khanglakle housing makata ba pau camera laktung aida tin bre matang lomina se Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Datsun gi no na launch toraba yamna powerful oilaba gari ready go 1 liter island sanda fogbiragani nasima klakpiduna test drive tobiraga gari asi comfort and convenience features in khangbiu booking gi damak link sinbirau island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchpur akupamaro gi damak tizari pa phone number asda contact tobirau ngasidi suara hajinge ture kuri no tu teacher मुझे करी योजना सीधी योची नहीं है मत्स्यगी योशीदी तता तिस्कोनी ने अदुदी सनागी मुहुत यंगन सिंबयामरे Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab leijare operation tawdana heart ke ahuba menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chongbagi layeng RF ablation singba chahi ani ding hen Sky Hospital la mai part sa therapy loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi ki chief cardiologist Dr L Shyam Kishore gatanabiu ningam hawdana ba hana booking tawbiu break mutung na taram noksari makataba pausing Uttar Pradesh ki Noida da lekhidraba uripo som lekai digi sanam Pradesh ki MCSC singninga oi asumba while fangnanaba CBI da ticket hangadabani highway dabida uripo asom lekai da wakat khongsan masat kre lekhidraba gi mayamana phangdoropada ma ki manang nupa mangkhibaga mari leinana police ta matamsan missing report tawkiba police station aduga makna lekhide hariba hospital aduga yamna lapnaba mafam nate kanagumba kharna MCSC gi maram losinaba honabagi singnaba lei CBI gumba independent agency amana ticket hanbiu haike tawbagi ready da lai tar su moi ana ma nak police station na pau pi da ba kai gino manung da moi khang na tawra na da organ trafficking lai siam tin ching na hojikti puna mak CBI gumana kitang achawamna chakbiu je na pamme Ministry of Culture ki makada public theatre artist nambol na sinduna numit ni sathagada performing art ki festival public theatre hall nambol hokre hawdopi thoromda hana union minister oramba TS Sawa nambol municipal council ki chairperson CS Basanta L Sanoi college ki principal oramba M Ibohol susurga ki lekhidraba founder principal ningomam ibotombi gi mafam da leisu katune kai kumno utki TS Sawana thainadagi hauna nat ki satnabi isai lila dramana lamdamasi ki sakta tun lakle aikoi matam pumbada na singa su yokhat na khona ga dabani haike public theater da anamamba pangbiu na kare namba chei thande jawoye thande Citizens Club Soibam Lakagi Yankai Mapal Suba Mapok Komun Thorom Club Sig Sangla the Pang Thokre Thormaduda MLA Okram Henry Club Sig President Oinam Priyo Kumar Hanagi President RK Punindro Susugaki Lekhidraba Club member Singda Laisukatun Ikai Kumno Utpaga Loinana Hana Thau Purumba Singda Kurul Tumke
Durga Puja ki vacation na maram oirga Manipur High Court thasi ki kunga mathoi digi kunga mapal phawa suti oigini hari vacation manungda thasi ki kunga manga ningthokaba numita court ki setting ama leigini vacation court asigi damakta athuba civil amasung criminal gi case file September kunga nithoi gi ayuk pung 10 minute kunthra dagi nungtil pung 3 phawa tobu yagni hari MSPDCL gi engagement staff sing na sathari liba seasbag strike ngasi gu makha sathari ngasi tungan ba IAD head office sing da khongjing sanction ki lamphel da liba IAD 2 da su engagement staff sing na office ki gate mamang da wakat khongset sanction ki matam sang na gi warak laba engagement staff sing bu khudong sa amata pi da na handak ta nauna MSPDCL gi nauna recruitment pangthok na ba hotna ba si yaning de mari leina ba authority na meng sang bi hari प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मखादा लेमना गैस सिलेंडर अमदी स्टॉप यंथोपगी थोरम अमा हाइडोंग पोपी वेल सिंगु अवांग करू लाइसिंग के कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे मयांग लांगजिंग ग्राम पंचायत की मनुंगदा लेबा लाइरबगी पंखै मखादा लेबा इमुंग कुंट्रा तरुकता गैस यंथोपगी थोरमदुदा स्टेट प्लानिंग बोर्ड के डेप्यूटी चेयरमैन एमएलए एस राजेन अमदी लंदम अदुंग मियोय क्या सरगा की एस राजेन ना स्कीम असगी मखादा गैस यंथोलिबा असिना लाइरबा इमुंगी नुपी सिंगदा साउना कानबा पिरगनि हाइखे श्री नरेंद्र मोदी भारत की प्राइम मिनिस्टर की स्कीम मखा पाखट उज्ज्वला स्कीम न फ्री गैस कनेक्शन पीबसीना मणिपुर की भारत नुपी अचौब नुंगाइबा अवाब कोहले डॉक्टर NS Subul Lakshmi ki mapok kumunga mari lena nga se Gurukul Cultural Academy na senduna kurai da leba Sangit Kala Sangam ge auditorium da commemoration ge thoram pangthokre thormadu da speaker Y Kemchan parliamentary secretary L Sushindro amasung Saita Bhushan's awardee KS Nimai Charanna morobimi singona starwaki Cultural Academy ki secretary Biswajit na pangtholiba thormasida ton ba cultural group kayana surgagani haike Sabo awai kathok tiramba adungaba Para Kanape Manunga, Subul Lakshmi So Amani, as a Ministry of Culture na sponsor Taraka, Harba program as a Pangso Chavani. People's Welfare Society ki safe functionary oriba Nagamapal Singjubung Lertagi Anuradha Devina Maki Lekirabi Nupi Ibem Halgi Mapokomanga Mari Lenana Dulana Level Children Home da Sana Thana Bamadi Pirol Sing Yantokre. Health Minister Jayant Kumar na Kaisantong Kendra gi nupi singda Bandhan Bank Imphal gi khutang da loan yenthok gi thoromama ngasi pisum thong da leiba minister gi yum da pangthokre ain gi oiba ahan bagi oina ward number 32 madi 38 gi nupi kunthra ga mapal da lupa lising kun gi senfam yenthoki thoromadu da Bandhan Bank Imphal branch ke manager Khetrimium Pritam Susurga ki Minister Jayant Kumar na isana isabu thawak subagi hainabi thamduna punna sokhat minasi phangdoki Mayai Kabisinjak, Tingnaba Mipung Kudima Kusam Nadrabadi, Lamdamasi, Luke Kragani Haina, and Bobonangasi Sagol Maino Lere Community Hall Pangtokiba, Drug Amadi, SIV Nomu Yoiba, Kanane from the Fondokre, Krifa Society Amadi, Young Pure Union, Senba Tormaduda. IMC Ward number Nepal ki cooperator D Devolana Singh Singh Suraki and Bobona Makatana Haikibada Sakala Pugi Matungina Mayai Kabasinja Makal Kasu Torokli Kwaidigi Kiramba WY tablet Masing Lakam than Manipuri Yorokli Marilena Singna Paribasidi Karakatani Haiki. Thambamari College Oinam gi Employees Association na thabak lepa khongjang sang syllabus makha tana changsindana laklebe ningthau ka faw gi manungda mahusagum class lowdrabadi tangai fadaba thabak governing body in local lagani hari college assessment ngasi pangthok ki paw gi mifam amada governing body gi secretary W David na college asida politics tobigano governing body gi chairman na association asina taliba demand sing asida sahi tawde haina haikibadu laibak thibani makhoina taliba demand sing aduda yawriba governing body manungda government ki miwe ama nominee oina yohon bahaiba wafam adude chairman na ayaba fikide haike education code room number 5 ki matung ina makhoi da necessary action logani
aduna makata bada asumla sit in protection hai badharna asi tobiraganu haina governing body secretary gi maikai dagi aina mayam wazajing employing amasu teaching amasu non teaching staff appeal tawjari Student Union Secretary James Mitaina Oza Singh amadi governing body gi marakta yanadabadagi laik tamba phangdribadu athumatamda warusin purakna bahona biu numit nini humni fawgi manungda laik tamba phangandrabadi uniona Mayuri Singha loiner khongjang sangsalagani haike sum matam leramina sima khata budi akoi chhatri go iba khongjang jam khuti go khongjang khara dum chaksilagani Handa pangthokadurba Jila Parishad ki election da miraf oigidurba lamsang kendra gi manung sanna leiba 6 posangbam Jila Parishad ki miraf oiriba khongam patta leiba Laisram Bobby Devi gi ijat sokpa wafam kaya kanaguma kharana sandorakpadagi mayokta 6 posangbam Jila Parishad election committee na Sengmai police da aiba serol pisinduna wakat pagaloina state election commission da wakal agni haina 6 posangbam Jila Parishad election committee gi office secretary Khwairakfam Kalasan bina phongdokre mana makata na phongdokibada election ngamari lenana unparliamentary oiba wahiwata sandoktuna candidate ki izat soanba khudimak ain gi thongda chapchana wakatuna maralebe musing serak pinam khonagani haina phongdoke gudong sa blorga sinari basi tawbigano je khoi appeal tawjari aloinana khoi gi matung tarak padadi mo khoi mathakta chap chap action lokhana ba khoi election commission na thengnaragani habisi mayang phongda thamjari Swasthata hi sewagi saru ama oina PhD division towalna Real Development Organizations wangjin khusam naduna luna na leisi haiba pausal ko mahiru singi kongsan ma department asigi office tagi horga khangbo wasu ground fawsat kre division asina kolma mafam singda tarutana na leinana ba awareness piba apabai sing karamna thamgani haibaga mari leinana village water and sanitation committee singda su training piba loinana class 8 tagi 10 faw manungda leba mahiru singi essay competition su pangthokani hari ngasi thoramda division asigi EE MIA Mart AE A Kumar L Devan amadi Tentha Model High School gi mahiru sing sugake Panthoibi Housing Finance Company Limited Kaksing branch hangdokiba sayema farakpagi thoram Mission Blinds School Kurau Pokpigi Mahiru Singh amadi Oza Singh na harautam na pangthokre company gi maikai digi school asigi Mahiru Singh da khulol tomki ngasigi thormaduda Kaksing branch ki manager Rakib school asigi principal ke Parengkom company gi staff sing surgake Anboina Zirbam police ki ASP Oriba M Mobigi Miang Makada district asigi Toronto mafam singda leiriba Muay Singh Landam asigi amadi atopa lamdigi lakpra haiba sabsaba khangdoknaba pandamda drive sathaba haukhre Haukem numit marinigi mamangdigi sathrakiba drive aduda yumthong kuding sangduna mafamadu leiriba Muay Singh Aadhar card amadi voter card sing check tawbaduda sasinaba manba Aadhar card amadi atei voter card kayasu thenakhi hairi Adumakpo haujuk phawgi oina mitop miansa kayam sangsil le haibu sabsana khangbangamdri makhatana drive asi sathakigani hairi Khangyambam samungongna iba mausa larembegi masai gonda mitna uba lai haina mingoba lai asi paminabagi thorom ama ngasi kanglada pangthokre sangnarba scholar amadi aiba kyana thormadu surgaki aiba Khangyambam samungongna lari asi kanaguma community ama natraga lanai myoi amada atamna iba lari nate masidi mausana ekhoida piramba khudolari maromda iba lari ni haike laiba matamsda magi masa masusingna magi allamannoina Masa masusingna launa horani adu argadi hairiba udo mai masa masusingira makoi ningsam khubam oherani amaromda egogi umang yokhatpagi thorang subasi ama oiroidra haiba adugumba wahang amtaga loidana yala darisa dumai tawduna ijabani Puyamai Takibagi upon Bending Sing Loop Sankuba Sahi and Mapung Parktuna Sahi Sigisu Toromapung Pana Pangtok Nanaba, Mui Taranitun Saba Anoba Committee Sam Cray, Pantobi, Sindam Sanglen, Wang Kumangi El Dananzoi Mite Bus Chairman, Apopomaruki, CA's Biribu Convener Halkray, October 3 Pangtoka Riba, Toromasi, Mapung Pan Binaba, Miam Namateng, Pangbiba Luena, Namidasida, Harau Kumai, Benasing Matobino Hari. Hausamuka Natema Brematang Lubinakise. Drink pure, live healthy, we care. Ladies Fitness World
Keshampat Junction Tidim Main Road. Hakchang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba man. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Hakchang labor sorakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamat amatta naraba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule group changni sinabiyo Amusan Natram Noxani Makata Pausing, Suranampur District ki Saikota Kungamanga Subasam Rifles na Social Awareness Program of Pangtokre, Mairo Yaunamio Lising Amarom Surgaki, Aadhaar card number Made, PAN card ki Kudung Sab Panganki, Nasiki Tormoda SDO, Josang Luro Jokte, ADC Chairman's Kai Pau, Hawkupna Sing Bamio Kana Surgaki, Tormaduka Luina Lemna Language came Amus Pangtoke. Tawal Kaitel gi sangpham first floor amadi second floor gi marakta leiba fit kun ga mangarom pakpa fit kun tra mangarom sangbo mafam asi Tawal municipal council gi mioi singna punjinduna anoba dukan kara sajina ba honor pathong bu yaning da phongdoktuna Tawal Kaitel ngase pung 13 gi thong hangna khidre dukan mapu singna Tawal municipal council gi khongthang bu yaning da phongdroki amarom da hiram sing matang da Tawal municipal council gi chairperson Samdodagi Akupa Moral Kanganaba Honabada ISTV News now Unanaba Honabada Unaba Funkidre Lakliba Ningtokaba Numita Nakal Animaki Wari Sanarba Haidi Indo Myanmar border Ladiba Nupi Musung Angang Singu Oiba Project Garima Koba Project Ama Soil Project Makadanga Se Koga Battalion Hangdokre Kaksing Municipal Council के chairperson खनबी मिखलदा Kaksing Municipal Council के वार्ड नंबर 13 के काउंसिलर नाउरेम संजीत कुमार सिंगाना माई पाक्तुना chairperson ओइख्रे ngasi pangthokiba mikhal aduda संजीत कुमार ना बोर्ड मसिंग मापल फंकी अदुगा महाकी लंबा वार्ड नंबर 1 के काउंसिलर मयांग लंबम मेमसा दिबिना बोर्ड मसिंग अहुम फंकी पनबे याबदी Kaksing Municipal Council के ex chairperson M इनाखुनबी देबिना फम थादोखिबदगी chairperson की फम असि हांगदुन लाखिबने Swasthya Mission के सरो अमा ओइना लोकताक प्रोजेक्ट लेबा कुंट्रानिदु सुबह बटालियन CRPF ना स्वास्थ्य ही सेवात थोरम लोकताक प्रोजेक्ट के मनुंग लेबा स्कूल सिंग ऑफिस सिंग तरुतराना थमनबा ngarang होदोखरे थासी की अनिफावा सथगदबा कैंप्स असिदा लमदमदुंग क्लब ऑर्गेनाइजेशंस अमदि लेकाई की म्युक्या ससुरवाकी बटालियन ससगी Second in command CS Bobina India Prime Minister Narendra Modi na sangsilaba mission si mai paknana battalion ni mai kai degiso angamba thakta honagani haike Mayor Singh Marakta drug saba hangalilba si thingong nabagi lokatpam khongthang amo oina Desam Tawal District Council na Tawal liba Fancier Higher Secondary School amasung Vision Creative School of Science Drug Free Council among Ama Hangdokre, Tormaduda Desame Loisangi Vice President Aribam Anand Kripa Foundation Infalgi President Hizam Dinesa Singba Myoikya Susuraki. Relief Center for Welfare of Differently Able Person Manipurna Lamdengda Leva Differently Able Persons Amada Kusa Haibigi Potok Sing Sabah Sangba Kusukulai Kramating Pankre Center Asina House of the Manipur Game of Gada Satuna Counseling Amadi Home Based Program da Tengarpa Differently Able Singbo Masamarom Dom Lepsabangam Naba Pandam da Ministry Grant Amata Fangdana Members Singna Angamba Kongat Naduna Mating Pangmani Manipur Government Su Myoy Sing Asigi Paket Payaba Tabak Sing Pusel Singna Paket Piu Nasi Pawada Selgi Mateng Tabak Pangdabi Allowance Scholarship Amazon Differently Able Singna Samza by NGO Singda Grant in at Pibasu Nasi Pawa Matomam Kang Lere Hiram Sif Minister na Miang Sangbinaba Pukning Singsili Sazal de Koba Tangal Bazar Ngari Galidigi say Kuntramaram Surba Myoema Tasigi Anigi Nungtil Pung Anirom Taba Aduidigi Mafum Kangder Mankre Mark Fit Manga Insi Manga Wangi Kule Kusuni Mahana Toki Matamda Zinama Setki Asamo Masugi Siak Setpa Fred Namalet Ki Mapu Kanagumana Tenarabadi Maki Mayamba Manik De Mobile number 8731088761
Amukahana 8731088761 Natraga Manaknapa Police Station da Pau Pibu Hari. Hozimaka nang sige sanawi Pau Luminese. Ngasigi sanawi Pauda Makong Chombiba Watpadagi Malem gi thakta yobu ngamgada sanori kaya lamakana mangki yawi haina Health Minister L Jentakumar na phongdokre ngasi kaisanthong elangmom lekai community hall da pangthokiba panganba body buildings and powerlifting training center gi sanori sing opgi thoromda minister wa pharmacy phongdokibani thoromaduda center asigi advisor e Dolendro e Boso and Sivadas All Manipur Powerlifting Association ki President N Kumar amasung NG Thoibisu Surgaki sei sigoina National Championship singda mana leba amadi hanagi sanori singda kudol tumnu puning thotki Minister Namakatana sanori singi apaba khulai piba ngamdaba sanaba salamda government sel gi mating piba ngamdawi award pa kaya leiri malemi thakta yoba ngamgadaba sanori kaya award pa kaya si leibina awa pa kaya thengnori masigi yenglaga sport policy semna kanna khanori haike individually my sinfana level decision yaw the mati angang the post my wajada my element singam my secretary singam maduma the decision yaw the kitan phare na hadu ga napan le na sai yaw ra adu jagari ni takani Serangpot maning lekai RYDO ground team Taranithoin Sarwadu Satriba 2nd Divisions Football League King is Sanakaba match singda PLY Pundray Amadi FC Mela ground goal amom Senator Drosat Crape Atopa match Amada DUC Sarang Patna EEO Lamdingbu goal Ohumamada Maitiba Pikre Hayang SSA Sangayumpunga AFCB Atoponga Ahanba match oin Sanagani Ani Suba match da AETSW Langatelga KSUC Karen Bikok Ani Sanagani All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam ke Kalimai Mandap ta Sathariba Ani Suba TS Hera Singa Men's Veterans Kang Tournament 2017 ge ngasi sanake ba match ta Dibong GPA na LEC bu Pansel Taranitoi Mapalda Maithib Pikre Hauzik Makata ba Pau Boyning Thuzam de Phomigani Taranitoi Suba Manipur State ki ngasi sanaki ba match ta DM Rock Sengmaina Young Physique Union Lalamungbu Maithib PK Traw kwa kaithel amadi nako nambun mapana draw satkhe Achan ba goal PT haiduna traw kwa kaithel gi sanaroi amadi official singna assistant referee 1 Joy Singh Ngonsangda akan ba mongda protest tawkhre Kumuksham Ingwasa Singh Memorial Trust ni sponsor Toraga All Manipur Football Association Sinduna Thasi ki tang Taruktagi Manipur gi masak narba team Taranitoi na saruk yaduna Kumal Lampak Artificial Top Ground Sathariba Sahi sigi Taranitoi Suba Manipur State ki ngasi sanaki ba ahanba match ta DM Rock Sengmaina Young Physique Union Lalamungbu goal ani sinodang maithiba pikibani match asida mai pakiba DM Rock Sengmai gi goal ani du Y Susil Kumar na match ki humputaruk suba madi humputara mapal suba minita match asida DM Rock Sengmai gi sanaroi MD Sana Saha amadi Young Physique Union Lalampungi S Sanjoy amadi S Dorendro da match conduct tokiba referee na yellow card utki
लीग असगी अनिसुब मैच की सानखिबदा ट्राउ क्वा कैथेल अमदी नाको नंबुन मपाल गोल अनि नि चनदुना ड्रॉ सखी नाको नंबुन मपाल की गोल अनि दु डब्ल्यू टोम्बा अमदी एनजी राहुलना मैच की 13 सुब अमदी 19 सुब मिनिट सनखिबने ट्राउ क्वा कैथेल की गोल अनि अदुना केल्विन एलेस अमदी वंगराम सानना मैच की 12 सुब अमदी मैच की अपिब मतम की अहाप मिनिट अमदा सनखिबने मैच असिदसु ट्राउ क्वा कैथेल की सानरोय केल्विन एलेस वंगराम सान अमदी नाको नंबुन मपाल की एस राहुल अमदी एम हेमंतदा मैच कंडक्ट तौखिब रेफरीना येलो कार्ड उठकी सथरीब लीग असिदा ट्राउ क्वा कैथेलना मैच मरी सानब लोखिबदा पॉइंट 8 डेमरोक सेंगमाइना पॉइंट 3 यंग फिजिक यूनियन ललामबुंगना पॉइंट 2 अमदी नाको नंबुन मपाना पॉइंट अमखक फंगदुना चली सथरीब लीग असिगी अहानब मैच हयें नुंतिलपुंग 12 मिनिट 15 चटपदा सगोलबल यूनाइटेड अमदी साउथर्न स्पोर्टिंग यूनियन सिंगमैगा सानगनी अनिसुब मैच नुंतिलपुंग 3 ताबदा क्लासा कैनो अमदी एफसी जालेन सदर हिल्स का सानगनी कौन है सोग लिसिंग मगसमापन हुंफुत्रा मंगादा सेंब हौकिबा मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की सही निपुनिथोई सुरुपगी एनिवर्सरी फंक्शन सिंगमैरोंग लेबा क्लासिक ग्रांडेदा पांगथोखरे थौरम मसिदा मिनिस्टर टी एच श्याम कुमार यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर एन प्रवीण अमदी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एमएलए आर के इमोना थौरम बपुसिंग ओइखे थौरम मसिगा मनी लेनना मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन बुनुखिजबा अमदी क्रिकेट मसानबु पामजरंबा लैखिद्रबसिंगी फोटोदा लैसु कतुना इकाई खुमनबा उठखि तुंगदा एसोसिएशन असिगी सोबेनर मियामदा फोंखिबगा लोनना वेबसाइट अमसु लॉन्च तौखि थौरम मसिगा मरी लेनना चीफ गेस्ट ओइखिबा मिनिस्टर टी एच श्याम कुमारना सानरीसिंग योखनिंगबगी अपाम फोंदोलदुना एसोसिएशन दा लुपा लिसिंग यांखै की सेल की मटेंग पीखि मणिपुर से कमाई तौगे दा कुछ मखल बन सानरोइसी फावरा काने ओपसे यम कले मणिपुर जाति से ओपसे सानरे योखन पे थबक से तो यारी वाट पाइदा कुछ सी सिस्टम अदुना सिस्टम नि मुथक कुछ एनी अंगाम में आम हां सानरोइ में आम पे योखन पे सिस्टम से ऐसे कोई मसे पे कर मसे ड्यूटी नि तो तबे आ जाबे कोई दा अंगाम लो कंडीशन तौना सिस्टम से फदना कोई योखन में ना से दुगा सुंबा कोई की लेइद्रबा से पेलु से मांग लेइ कटी खिबा अहन जिना मोय वखलोन मोय की असांबा मेल अदना सिदी कोई मांग चखलोना नसे कोई पतन तौंगा मे बने मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आर के इमोना फोंदोखिबदा हुजी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेमगदोबा लेबा आदा कॉन्ट्रैक्टर बेकना तौलिबसिदा यारगदी अखोई सु स्पोर्ट्स की मरक्तुदा कोई अतै सेम मरक्तुदा तै कोई यावरबदुदा कोई क्रिकेट की सु ग्राउंड मा सामतन पीबी यारगदी हायगना कोई प्रपोज तौसी हायगना ऑनरेबल सीएम दा अदुमसु प्रपोज तौरगा कोई खजल है तो चई खुदी पांथोइबा कोई एम्फान पांथोगा सेलिबा टूर्नामेंट की कोई एप्रोप्रिएट बाथरूम टॉयलेट पो पीदेबा प्लेयर सिंग आई उरबनी अदुन मसिना हांगाना फेसबुक तसु इदे अदु अखोई लाइक थिनिंगाई सी अखोई पिबम दोपने अदु ऑफिशियल्स में अदुने कोई म्यूजिक कोई पाइरिबा मतमदा क्रिकेट एसोसिएशन की लेबा कोई सेमोगदबा अनोबा लाकदबा पवेलियन दा कोई सेमोगदुइसा वर्ल्ड क्लास सीरीज अनोबा लाकदबा पवेलियन से मीडिया की मागी प्लेयर्स की अदगिदी मागी चेंजिंग रूम लाइबम तो को मिनिमम है इंटरनेशनल होस्ट हो गया बा nationally host to be able to level the ability to come say Waikomani Girls College na nupi gi amadi Dem College of Science na nupa gi Asem Arun Kumar Singh Memorial Manipur University Inter College Table Tennis Men and Women Tournament ki champion oikre Manipur University Sports Committee ki makhada Manipur College na sinduna tha asigi tang tara mangadagi college asigi indoor stadium da satarki ba tournament ngasi loisin khre loisin bagi thoramda Manipur University Kanchipur gi Assistant Director of Sports CIS Pradeep Manipur College ki Head of Department of the Physics Manipur College ki N Rana Kumar amadi College asigi Principal RK Radha Kishore na thoram mapusing oikhe
ngasi sanakhiba women's team gi aroiba match ta Waikhom Mani Girls College na Manipur University bu set ahum ani da maitibi piduna champion oikhibani. Men's team gi sanakhiba da Dem College of Science na Moirang College bu set ahum ani da maitibi piduna champion oikhibani. Makong mathang tarba team sing da thorom mapu sing na trophy amadi certificate sing piduna pungning thawatki. Impal East District Football Association Sinduna Thasigi Tang Amadagi Team Taramarina Group Mari Tokna Kaidotuna Ketrigaugi Aba Ground Satariba Nahakpam Apabi Memorial 3rd Division Football League Ngasi Sanakiba Matsta KSDC Komidokna SAK Topu Goal Ahum Sinoda Mighty PK Amaromda Association Sinduna Ground Asida Thasigi Tang Ahumdagi Team Tarina Saru Yaduna Satariba Nahakpam Boboy Memorial 2nd Division Football League Ngasi Sanakiba Matsta SSC Setana IYDO Ningthong Manaibu goal ama sinoda maiti PK Tagasari boy hoji makata nang sinomi oikiba enga sagi pau lobise Apam apabi memorial ngasi gi oikiba enga sagi pau da ICAR SAP pagpapagi matung ina ngasi gi khwaidagi sakiba Celsius degree kuthrom doi district ama thasigi tang ohumdagi tim tarin suru yaduna satariba Nahakpam haidagi ingba Celsius degree kuni thoi district ama sisanakiba mesta SSC setana IYDO Nungshite ya wising manigi sang ayukta sada matputrang hindoi nuktilinda sada humpumari oiki Apabi ngasigi nong suki bagi sang ama dasmik ahum milimeter ni Loisalo putamuru posting amukana pizire मेरा हाउस होम के थोरम स्टेट के थाक लुपा लाख कुंट्रा मथुई संग ना पांगथुनो सेफ मिनिस्टर ना चेयरमैन ओइबा कमिटी सेमख्रे अमजुगी ने फुम दो सुबह मपो कुमन थोरम पांगथोख्रे मीडिया ना पाउलो बुदा मरिक सुमना लोबिनबा आईपीआर मिनिस्टर टीएस विश्वास ना अपील तौख्रे मंत्रीपुर खिदा लेबा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस ता सकंगब सिंह बॉम्ब लंगसिन पोखायन बदा कंपनी से स्टाफ मरी सोखले मेरा हाउस होम के थोरम स्टेट के थाक लुपा नसिगिदी आईएसटी पिन पिजा पाउ पटांग सलोजरे मेंग ताबिरु पुनो पु अरोय पोइन खुरम जरे